Yadiaston sampun kadadosang mewali ring jero soang-soang, kramo sane wenten ring langkungan saking 6 kilo saking kawah Gunung Agung akehan Kantun Madunungan. Tiosan sangkaning Kantun Osah ring kawentenan gunung, kramo ring pengungsian taler sampun wenten pikaryan. Sekadi kramo saking desa Muncan miwa desa Besake sane medunungan aring Wandilan Setra Bujaga aring Banjar Amengan desa Nongan. Saking samas langkung pengungsi 300 sampun muali ke jero soang-soang. Sisanipun kalon jendak aring pengungsian inggian sane mawet saking desa Besake wieden desa Muncan dikalaning siang wieden sore muali ke jero soang-soang. Bibilanipun sangkaning Kantun Osah majang gondenan Gunung Agung saha taler sampun wenten pikaryan sane kelasane yang aring pengungsian sekadi mekarya ulat-ulatan wieden mekarya canan. Nabi malih sane lanang wenten taler dados buruh nampek sareng genah pengungsian. 300 atau malih 100 orang. Setengah lebih nih. Setengah lebih nih. Nika sane budal-budal nika saking napi manten nika? Sane budal punika saking ambal-ambal saking Besake. Ambal-ambal nika. Ambal-ambal Muncan sampun. Muncan. Besake kedungdung gitu. Kedungdung. Makin sane kari bertahan kira-kira kari berapa kakak? Iriki sane bertahan sareng 30 kakak. Ini kan makin ampun radius ampun turun ten kayun budal Bu. Ya. Ten kayun budal. Dan Riki dulu ya. Terus ten kayun ke. Nggak takut ya. Berarti kari ada rasa was-was lah gitu. Selain itu kan di sini juga sudah ada kegiatan gitu. Mekudang-kudang kramo werde sane nanganin taler nyanten nang letusan Gunung Agung daweg warse siu 963 taler milih jendak aring pengungsian sandukan ajere manaipun yeni muali manggian parinikan kaon sane kepanggian dawage punika.